Yesu yakoze ku musaraba haikuwa kazi bure, ni cyari gikorwa cy'ubusa, bali ilikuwa kuleta uzima ndani yetu, ariko ko ari kugira ngo turonke ubuzima muri twebwe, kama jinsi Mungu alipangilia tangu zamani, nk'uko Imana yari yabiteguye kera, ili tuweze kuwa wanawe, kugira ngo tube abana biwe.
ngoro yitwa umusozi wa Yayo. Amen. Katika ministeri ya Minevane. Ministeri ya Minevane. Hapa panaitwa Mondes Olivier. Bahita umusozi wa Yayo. Hii ni paroisse Mondes Olivier. Ni paroisse ya umusozi Yayo. Na muda uyu mwanya tutakwinda katika muda wa kuombeana. Tugiye mwanya mwiza wo gusenga dusengeranira. Ili neno litakayosemewa mahali hapa kugira ngo ijambo rigiye kuvugirwa hano iwe ni uzima kwako, ribe ingirakamaro kuri wewe, iwe ni ukweli kwako, ribe ukuri kuri wewe, ili Mungu asikufunulia, kugira ngo Imana igushurie, ili uwepo kwako hapa, kugira ngo ukwaho kwawe ngaha sio kwa bure, bikuwe ukubusa. Lakini neno ambalo ijambo rigiye kuvugirwa hano, lile ambalo usikia, ibyo ugiye kumva, lile ambalo kwa ujui, ibyo utaruzi, liwe ukweli kwako, ribe ukuri niwamara kubyumva. Amen. Amen. Na Mungu akufunulie, Imana igushurie kutambua neno, kutahura ijambo ambalo nazungumza, ambalo neno hapa, ijambo rigiye kuvugirwa hano. Maana hamkuitwa kwa bure, kuko ni mwamagariwe ubusa, lakini umealikwa, ariko mwatumiwe ili mje msikie, kugira ngo mumvirize siri iliyo ndani ya mafundisho ya neema. Tukamatana wawili, dufatane babiri, kila mmoja umwe ageukie rafiki aliye pembeni yake, ahindukiye uri iruhande yiwe, tukamatana kwenye mkono, dufatane amaboko na tuombeane, dusengeranire. na hiyo ni alama ya ushirika. Iyi ni kimenyetso cy'ugushira hamwe. Acha tuombe sote. Reka dusenge twese. Baba, tunasema asante katika jina la Yesu Kristo. Tumekusanyishwa nawe mahali hapa ili tuje tusikie neno lako. Baba, siri hii ya neno hili uliliweka tangu zamani, ili wakati kama na huyu wewe kufunulia sisi, ili tujue pendo lako, ili tujue kazi ambayo unafanya mwanao, ili tujue utukufu wako wote ndani ya maisha yetu. Asante Mtakatifu, tunaamini ya kwamba mpango wako ni mpango wa na mawazo ya amani kwa ndio sababu jioni ya leo wakusanyisha mahali hapa, ukaweka neno ndani ya watumishi ili kupitia watu kusikia neno ambalo Baba, kuleta kila mmoja aliye mahali hapa, ili kila neno litakayozungumziwa mahali hapa iwe ni uzima kwake, ibadilishe hali yake kufikiria na kuona na kutambua, ili kila neno atakayopokea iwe ni kweli kwake Bwana. Maana tunasema ya kwamba tajua kweli na kunaweza kufanya kuwa huru. Acha kweli ije ndani yetu Bwana, ambayo ni neno lako Bwana, ili tuendelee kuwa huru mbele zako, tutembee pasipo kujiagiza ndani yetu, pasipo kibabilite ndani yetu Bwana, na kutambua haya katika mwanawe Yesu, na kutambua uwezo aliotupatia ndani ya mwanawe Yesu, na kutambua identity yetu mbele zako Bwana, na kutambua kazi ambayo ulifanya ndani ya Yesu, ili tuende katika siasa yote Bwana, pasipo uoga wote, pasipo shaka yoyote Bwana, tukiamini kazi ambayo ulifanya. Asante Baba, tuwezesha kutusaidia Bwana katika hali hiyo Bwana, ili tutambue neno lako, neno lako ni uzima kwetu. Asante Bwana, uko mwema, ubarikiwe na kuimitiwa, ukweli wako Bwana, katika jina la Yesu. Amen. Murakomeye Imana ishimwe. Tumaga tinga amajambo y'Imana nibaza sinzi abantu baba baje no munsi nabangana kugira ngo ndabe aho twatanguranye ni bandejo. Muna muri benshi abajeje. Rero tumaze imisi ko turiga, tuzuma imisi itatu turiga ijambo ry'Imana, aho tema ari kubaho umuntu mutangaje
ejo abo twari kumwe batwaye ijambo rivuga byerekeye ibyo Kristo yaduhindukiye mu minsi je zo kwigisha niyo teme nabihaye hama mu byo Kristo yaduhindukiye ejo twize yuko yaduhindukiye ubwenge sagesse ubwenge buva ku Mana hama twarabonye mu ncamake ibintu Kristo yaduhindukiye ko ari byinshi ariko nabanje gushiraho fondation yuko twahindutse imwe na Yesu Kristo turi imwe nawe kuva umuntu amwakire umwami n'umukiza mwabaye umuntu umwe wewe nawe muri umwe mutandukanye nta separation hagati yawe wewe na Kristo ihari muri umuntu umwe ku buryo wewe icuri nico Kristo ari haleluya hama twabonye nuko Yesu yaduhindukiye ubuzima kenshi tuzi Yesu umwami n'umukiza niko kenshi tuzi ariko Kristo yaduhindukiye ubuzima il est notre vie niwe buzima bwacu il est l'essence de notre vie niwe soko ry'ubuzima twabonye ko twiba tutakibaho ari Kristo Yesu abaho muri twebwe nta buzima bwacu tugifise ni Yesu Kristo abaho muri twebwe ibi tugize byose ni Kristo Yesu bitwibwiriza yuko turi umubiri wa Kristo hama Yesu ngo n'umutwe turi umubiri wiwe bisiga yuko niwe buzima bwacu niwe atwiyumvirira niwe abaho muri twebwe ntukibaho hama gatatu twabonye no ngiza ko dufise ubuzima budashira nous avons la vie éternelle tubufise muri kubo ubuzima budashira sigira dufise tuzoronka muri kazoza kuko abantu benshi biyumvira ko bazobona nko bageze mu ijuru ariko Yesu niwe buzima bwacu kuko tunaza biri tugereza yuko Kristo Yesu yaduhindukiye ubuzima kandi ubuzima budashira bari majambo umufise wese afise ubuzima budashira sikiyo tuzoronka muri kazoza sikintu turimo turonka kiguma kigenda gitakara ariko ni ikintu dufise turamugendana haleluya ntabwo batugiyongera dufise ejo navuze cyane kubyerekeye ubwoba ntabwo batugiyongera dufise tugengena twenye twiyumva neza ko turi abantu b'agaciro ku isi kuko Imana atamagara ubuzima butangaje hama ikindi twabonye neza ko Yesu yaduhindukiye ubwenge sagesse ngo yari ibanga yaryanyegejwe ariko ngo yarishuriwe abera b'Imana n'umunsi ngo Kristo muri mwebwe ibyizigiro by'ubwiza niwe buzima bwacu dufise ubwenge sagesse dufise ico bitandukanye iki ni Sofia niko navuze ejo Sofia ubwenge buturongora ubwenge buduhitishamo ubwenge budatuma tuzazanirwa ubwenge budatuma twihebura ubwenge butuma dufata amadecision meza mu buzima bwacu bwa misi yose Kristo niwe buzima bwacu n'ubwenge bwacu ino sagesse igihe umufise muri wewe rero nukumenya ko bisi ikintu gitangaje nabuze nta mukiza akwiye kuba hafuse ari umuntu anariko mu buzima ari umuntu mu mashuri nk'abantu biga aguma yeberwa mwanya wose mu kazi ari bose bavuga ati nta kigenda ari umuntu afise Yesu muri we ko twahawe ubuzima butangaje ubuzima burengeye ubundi buzima Yesu niwe sagesse yacu nta mukiza akwiye kuba afise ubwoba afise kwihebura rero mu ncamake nje twize cyane ibyo hama uyu munsi nabwo twiga ijambo rindi ndi mu bikono wa mbere nyene dusome navuze ko kandi tuzohagarara cyane muri minsi 5 abikono ba mbere igice cya mbere murongo wa 30 tuza gusoma imirongo myinshi no munsi ariko no munsi ndababyerekeye ukugororoka kw'Imana abambere cya mbere murongo wa 30 ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana no kugororoka no kwiyezwa no gucungurwa no kugororoka abahindukiye ubwenge hamwe no kugororoka la justice turabona neza bibiliya tugerageza byerekeye kugororoka kw'Imana cyangwa kuva ku Mana ugiye gusoma kwiga ijambo cyane muri bibiliya ijambo kugororoka ni ijambo rizazanira abantu benshi urabye abakristo benshi cyane abakristo baraba bafise ubwoba baraba batazi neza cyo kugororoka kuva ku Mana la justice iva ku Mana benshi bayumva bayitahura ariko bibiliya tugerageza mu Kristo Yesu yaduhindukiye kugororoka ni être en bon terme avec Dieu ni kubaho ufitaniye amahoro n'Imana sinoro bivuga mu kirundi en bon terme sinoro kivuga uko nyene hamwe uba atacu mupfa n'Imana kamushiga jambo ni kuba atacu mupfa n'Imana icyakabiri naco ni kuba être juste ou droit devant Dieu ni kubaho ugororotse cyane utunganye imbere y'Imana ubwa mbere nuko batacu mupfa n'Imana ataco mupfa ataco Imana kwagiriza ataco nawe uyagiriza kugira abantu bapfa ibintu nuko hari umwe arenganya uwundi
Imana ntiyakwagiriza nawe ntaco bawuyagiriza muba mufitaniye amahoro turaza kuyibona. Icya kabiri nuko wewe waho uri umuntu uri droit ugororotse atagasembwa birekire ndakunda ngene bivuga ngo umuntu ngo atagira agasembwa ngo ninjebejebe ngo namarabaga ataco yoganya urakoze ngo ataco yoganya marabaje umuntu atagira iminkanyari muravyumva injebejebe n'iminkanyari urabona bahide rero umuntu imbere y'Imana